Zamislite ovo, proglašeni ste mrtvim. Ljudi vam prave spomenik. Svi misle da ste nestali u ratu. A onda se vi pojavite i nastavite da ratujete kao da se ništa nije dogodilo. Ovo nije scena iz filma. Ovo je istinita priča o srpskom vojniku Milošu Mišiću. 1914. godine, tokom bitke u Prvom svjetskom ratu, Mišić je teško ranjen i njegovi saborci su mislili da je mrtav. Štaviše, čak su mu i podigli spomenik, ali sudbina je imala druge planove. Mišić je preživeo, probudio se u bolnici i umjesto da se vrati kući rekao: šteta da mi propadne vojna karijera. Umjesto da se odmori, vratio se na front i nastavio da ratuje kao da se ništa nije dogodilo. Zamislite lica vojnika kada su ga ponovo vidjeli. Njihov poginuli saborac se pojavio živ i zdrav, spreman za borbu. Mišić je do kraja rata postao prava legenda među vojnicima, a njegov spomenik, koji su mu podigli dok su mislili da je mrtav, ostao je kao dokaz najluđe sudbine u srpskoj istoriji.